Kan saya daftar indah. Naga ada kira. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ثم ما بعد أيها الحضور الكريم أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا التي هي وصية الله تعالى في الأولين والآخرين قال جل من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا فإن من حكمة الله تبارك وتعالى أن يختار من خلقه ما يشاء أن يختار وأن يفضل من خلقه ما شاء أن يفضل فقد اختار الله عز وجل من بين الليالي الأشهر الأواخر من رمضان لما في هذه الليالي ليلة العمل فيها أعظم وأكبر من العمل في غيرها في 1000 شهر وذلك فضل من الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذه الليلة المباركة وأن يجعلنا من الذين يقومون بالأعمال الصالحة في هذه الليلة التي ترضي الله جل في علاه سبحان جل بتدبه yettiyoɗo allahu subhanahu wa taala taguɗo en waɗi julɓe o nonini nemaji makko ɗin e dow men jemma e ñalolma bimɓe e kikiɗe min gayri muqabil en jarnimo en torike mo yo dandu en bone wonkiji men e bone golleji men en seedike ala reweteɗo e gonga sina kanko tun en seedike nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam en seedanike ɓe kadi ɓe yettini ha timmi torki allahu subhanahu wa taala ɓeydu jamɓe kisi e teddugal e dow nelaɗo men muhammadu sallallahu alayhi wa sallam sahabaɓe maɓɓe ɓeygure maɓɓe kala ñentiɗoɓe ha ñande dargal dari siɓe juɓe tedduɓe allahu subhanahu wa taala no wiiri en noon ko alquran himo taga kala ko o faala o suɓo kadi
wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Joma man do taga kala ko o faala o suɓo kadi o suɓo e nder tagore makko nen ko o faala o suɓo ka yimɓe ɓe o faala o ɓanta daraja maɓɓe o towna ɓe o ɓurna ɓe dow woɓɓe goo o suɓo e ñalaaɗi makko ɗin o suɓo e lebbi makko ɗin o suɓo e nokkeli makko ɗin hasaba hikmatihi subhanahu wa ta'ala wa ilmihi. no jeeyay ko Allah subhanahu wa ta'ala suɓi ɓurni subagol ɗiɗo ñalaaɗi 10 sakkitori e nduɗo lewru suumay ɗiɗo jemmaji 10 sakkitori ɗiɗo lewru suumay o ɓurnaɗi e denndangal jemmaji heddi ɗin sabu tawde jemma gooto no e ɗiɗo jemmaji himo wiye laylatul qadri on ɗon jemma o mara fotor mo o fotata. Allah subhanahu wa ta'ala kadi o kalimo sina moftanelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sabu oɗo jemma tawde ko e ɗiɗo ɗen ñalaaɗi e jemmaji sakkitori e nduɗo lewru ɗiɗo ñalaaɗi sakkitori heɓi ɓural sabu heɓi ɓural oɗo ɗen jemma. ɗum waɗi aray jiyaɓen hino rerɗina no wowa rerɗinire noon kadi e hitande e duuɓi feƴƴuɗi ɓe tawno Allah subhanahu wa ta'ala muuyi yo tawe hikka kadi ɓe Allah muuyi yo tawe hiɓe rerɗina hiɓe nodda e wakkilagol dadito datto hebilano ko heɓoto kon e nder ɗiɗo ɗen jemmaji wonɗi arde ɗo ñentina sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam e muɗum nde tawno nene Aisha radiyallahu anha wa ardaha as-siddiqa bintu siddiq himo wi'a en nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ida dakhala al-ashru al-awakhir yashuddu mi'zara wa yuhyi layla wa yuqidu ahla. nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam tinnotono ɓuri ko ɓe tinnotono kon ila ñande go o suumay ha ñande nogay ko ɓe tinnoto kon balɗe 10 sakkitorde ɗen ɓe tinnotako ɗum e ɗiya ɓe tinnaki ɗum e ɗiya ñalaaɗi ɓe tinnaki ɗum e ɗiya jemmaji ko ɗum waɗi haray jamon kan no nodda yoɓe rerɗu yoɓe reere ɗam baraji yoɓe reere ɗam baraji heɓoto ɗin e nder ɗiɗo ñalaaɗi. sen watti noon hakkil Allahu subhanahu wa ta'ala hikma makko no mawni ko ɓuri heewde kon ka baraji ɓurata heɓade ɗon on saahi ɗon kadi aduna kadi no heɓo ɗon ka baraji ɓurata heɓade ɗon on saahi ɗon kadi aduna kadi no heɓo ɗon telen ka aduna a taway ɗon kadi wakkiltoɓe fiɗon ɓen kadi a tawi ɓe heɓay aduna on moƴƴa so tigi wattali hakkil o perde fi ka lahara kon hara kadi o gañota ko fi ko aduna kasi para perduɗo fi lahara o gañota ko aduna. Allah subhanahu wa ta'ala hikma makko no mawni no jeeya e ko wonta sabu wakkiloɗa ɗi 10 wonɗi arde ɗo ka 10 sakkitore suuma e ɗo andutugol baraji ko heɓoto e ɗum kon si ɗin a faɗi ɗin ɗe jemmaji ɗo ɗi laawike ma laylatul qadri laawike ma a anda si a wuritay ha suuma e goo kadi tawama taweɗa ɗon kadi fiya heɓoy ɗum ɗon a anda no gasa si a perdi aduna ɗo on ɗon aduna o lontoto kono si a perdi lahara ɗo o lontotako kala perɗo lahara aduna o maraka o yaha o lontinama goɗɗo perda aduna o lonto kono a perdi lahara lontotako ko ɗete jamanu rirɗina e daragol fi ɗiɗo ɗen jemmaji no jeeya e golleji ko gollete e ɗiɗo ɗen jemmaji wonɗi arde ɗo ɗi balɗe 10 sakkitode wonɗi arde ɗo gogo hebilanagol fi itikaf yawgol weddoday Allahu subhanahu wa ta'ala ka juulirɗe makko nde tawno juulirɗen ko Allah tun jeeyi wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi wa yawmil akhir. idan on tigi hebilo yawgol ka juulirɗe Allahu subhanahu wa ta'ala o weddoday Allah subhanahu wa ta'ala ittuday Allahu on wula ka juulirɗe ton sabuna ko ton woni ko hentani weddodagol e Allah immorde e juulugol e jantagol inde Allah e juulugol e nelaɗo e toragol Allah subhanahu wa ta'ala du'aul mas'ala ko ton ɓuri weddade ɗum ko ɗon ɓuri hentanade ɗum ɗon e di nokkeli goo nde tawno si on tigi no ka yaasi ma o golla golle goo si on tigi no weddoyke ka juulirde haray ko neldowo mo woodi na ɗaɓɓiromo haaju aduna on tuma haray mo weddodi e Allah wonki makko kin ittoray Allahu subhanahu wa ta'ala wula ɓuri si tawi o weddodali Allah subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam ɗaɓɓiti o jemma ɗo ɓe ɗaɓɓutumo ka 10 arane
Jibril ari wi'i ɓe himo yeeso ɓe ɗaɓɓitimo ka sappo ɗimme Jibril ari wi'i himo yeeso ɓe ɗaɓɓitimo ka sappo sakkitore mi warno hadis Abu Salama Abi Sayyid Khudri radiyallahu anhu nelaɗo ɗaɓɓitimo ka sappo sakkitore Allah on holli nelaɗo jemma on Allah yejjintini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on ɗon jemma nden maki mi hollama jemma mi yejjintinama mo mi yiɗi miɗo sujja nogay e goo ñande nogay e goo on e hoore loope kañuma e ndiyam kono nelaɗo salma yejjintina jemma on karmo koɓɓen ɓe maaki hikma on o fiyo yimɓe ɓen ɓeydu tinnagol si tawi on tigi o ɗaɓɓirama o andi ko nde ñalande ɗo oɗo jemma woni leylatu gaddi wabboto ha on ɗon jemma o tinno on ɗon tun ko heddi kon wacca ɗon idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗaɓɓitiri oɗo jemma waɗugol itikaf nene Aisha ɓe maaki nelaɗo on sallallah alih sallam waɗi itikaf e suuma on fof ɓe waɗa itikaf ha ɓe waɗi itikaf ka sakkitorum fi ɗaɓɓitugol nde ɗo ɗen ñalande ko ɗum waɗi haray jama no rerɗina e koko wiyete itikaf kalma ko ɓen waɗi khilaf est ce que itikaf no gasa e juulirɗe ɗen fof ka ko masajidu halatha tun ko ɓuri feeñude kon e konngudi karma ko ɓen kala juulirde nde jama e waɗete mum itikaf no waɗe mum sabuna noon si woni koye ɗeɗa juulirɗe tun haray hande kadi baraji ko woni ɗum ɗo kon julɓe ɓurɓe ɗudde ɓen fare ɗin baraji ɗon haray yadale hikma Allah subhanahu wa taala on idan haray kala juulirde nde tawata jama on ɗi juulay julde jama e muɗum no sella o yaha waɗa ɗon itikaf o weddude Allah subhanahu wa taala o ɗuɗɗina janngugol alqur'an o ɗuɗɗina jantagol inde Allahu subhanahu wa taala o juula naafu wondude e jama on ko juulete kon ka juulirde o ɗuɗɗina toragol Allahu subhanahu wa taala yo Allah yaafo mo bakkatuji makko ɗin yaafo mofte nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam o toro Allah subhanahu wa taala moƴƴere aduna e lahara o duumo e ɗiɗo ñalaaɗi hara o welsindaki e muɗum hino jeeya e mum ka naatugol karmo koɓɓen ɓe maaki naatugol ngol woɓɓe ɓe maaki on tigi naatu ka subaka on feeri o naata woɓɓe maaki ko si on tigi naatu ka juulirde jemma on tawmo toon mutugol nangen tawmo toon khilafu no ari hakkunde karmo koɓɓen imam sundi ka hashiyatu nasa'i mo maaki aljam'u bayna alhadithain koyo on tigi naatu jemma on tawamo toon jemma nogay e goo on ko ɗum woni ñallal nogay ngal si feƴƴi jemma on arowo ɗon on tigi naata jemma on tawamo toon si weeti bimbi o yaha noon ka pilasi makko ka o weddoto ɗon so o naati jemma on himo ka nde juulirde jemma on tawimo toon si weeti bimbi o ƴetti a pilasi makko ka o weddoto ɗon e Allah subahana taala fi rewgol Allahu subhanahu wa taala ko ɗum nene Aisha ɓe maaki e takafa rasul salma fi ramadan falamma salla alghadata dakhala mu'takifahu nela salama yani waɗi itikafu maɓɓe on ɓay wonni ɓe juuli subaka ɓe ar noon ka pilasi maɓɓe kaɓe duwa wadde kaɓe anni wonugol ɗon ɗen ɓe weddo hannde kadi ɓe sella jama o par ce que so on ndi waɗi itikaf ko sellu e jooɗagol mo jobum wowla ɗuɗɗina téléphone hannde kadi ziyaraji ko natti ɗum ko weddodu e Allahu subhanahu wa taala fi anni e ɗaɓɓitugol nde ɗo ɗe ñalande idan haray jama o no rirɗina ɗum hino ɗaɓɓira ɗum yoɓe wakkilo idan si ɗum feƴƴi golle ko gollete ko no waɗi woɓɓe goo ɓe ɓata feere itikafu woɓɓe Allah arsiki ɓe yahgol umra woɓɓe kadi heɓata he feere itikafu on ka juuli ɗo saabu golleji goo sabu no karmo koɓɓe ɓe maaki itikafu on ko taw hara bonnantama golle goo tawata si a waɗi itikafu on ɗe golle ma ɗen bone programme ji ma ɗin bone ma programme ji ɓeygude ma ɗen bone par ce que waɗugol itikafu on ko moustahab ko yiɗa ɗum wona farilla si tawi on tentini sonnaɓɓen si tawi woni wawgol maɓɓe waɗa itikaf bonnay programme ji ɓeygur nden moodi on tigi ma ɓiɓɓe makko ɓen ma haajuji la budda e ɓeygur nden haɗa ko kippugol ɗin haajuji ɗon ɓuuri yawgol ufino ka juulirde sabu no ufinagol ngol ko personnel makko amma kippugol haajuji moodi makko e ɓeygure makko nden ɗum ɗon ɗen ko fii mofte ɗin fof ɗon haɗa jama watte hakkille nden ɗon ɗen toɓɓere kadi tentini si on tigi ɗo anndi so o yahi waɗi itikaf on haray déplacement o no ɗuuɗirimo pandi yaltugol ara e programme ji haray ko ma o watta hakkille o darta jawwul munasib o waɗa on ɗon intihajul fursa fi weddudugol e Allah subhanahu wa taala si ɗum ɗon en feƴƴi si woni ha nange nge muti ɓe wi hande juldandu yiyama haray hande kadi itikaf o lanni haray hande kadi o mawɓe bagage o hoota simo faala kadi wona ha bimɓe o wira ka juulide so prépare ko yara ka iidi idan haray ko ɗum ɗon toɓɓere aranere ko goɗɗo hani hettinirde fi ko ɗum waɗete kon ɗaɓɓitete kon oɗo ɗen jemma ɗaɓɓitete kon
ƴaɓɓitirte laylatul qadri watti o ɗon o duumo tentini ka jantagol inde allahu subhanahu wa taala hara o welsindaki e mum ko wona doge dewe ko koyi ɗon dewe fof ko fi anditugol allah allah subhanahu wa taala wi aqimi salata li dhicri ñinno julde fi anditugol allah anditugol allah subhanahu wa taala ka julde anditugol allah subhanahu wa taala ka ɓaawo julde itikaf on si tawi woni itikaf si a yalti a tawi ɗa heewi tew imanu on ɗon imanu puusante gurdanɗam buy nde no gasa ha to jiiɗa goɗɗum ngo kadi haray on ɗon wallitiga ma e programme ji buy si tawi noon dewal ngal roninali jommum imanu hara yo dartu dewal ngal ko ɗum waɗi haɗa julɓe buy ɗo hani dartude julde ko na juulete ko hande buyno julde kono no soñji ko ɗaɓɓa noon e julde nden ko ɗaɓɓa e zicrullahi on ko ɗaɓɓa e dewal ngal ko neɗɗo on fowto ɗum ɗaɓɓa si a rewi allah hiɗa soñji tum ɓernde no soñji to yilto darta dewal ngal ko goo a woppi no rewirte noon ma hiɗa raɓɓinini goɗɗum nder toon a waɗali ko hani wadde kon imma aɗa raɓɓinini e chartiji ɗin imma hiɗa addi mane yani par ce que yo dewal ngal sellu ngal jaɓe ngal wona no ngal hani noon fala budda min tawaffiri shurut wanti fayil mawane chartiji no waɗa maɗi timma haɗoreji no toon maɗi iwa si tawi a timminali chartiji ɗin maɗa ɓanni haɗore wotere a watti ɗon a reway ha a andata ko wiyete kon belenduru dewal allah subahana taala aqimi salata li dhicri ñinno julde fi anditugolla allah subahana taala wi inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala dhicrullahi akbar ko jantagol inde allah ngol anditugol fi allah ngol ɗon ɓuuri mawde si tawi noon dewal hiɗa wadde dewal a ala anditude fi allahu subhanahu wa taala hara on ɗum woni ngal dewal noon haray goɗɗum no woodi ko manki e dewal ma no woodi ko ukkiti toon ko hanaka ukkitade nder toon ɗon jamon kadi watte hakkille mumen na dewal ngal tun ko etagol ha heɓa ko ɗaɓɓa ko ene zubda on yani haqiqa dewal ngal ko ɗum woni seede mum an tigui a anda e ma wondema hi ɓuttu ɓernde on deeƴere on fowtere on walladina amanu wa tatma innu qulubuhum bi dhicrillah ala bi dhicrillahi tatma innul qulub gonɗin ɗo ko e dewal allah ɓernde makko deeƴata allah wi noon ɓernde deeƴata sina e dewal si tawi noon on tigui o juulude himo horude mo wadde ɗe dewe fof ɓernde nden no yoori hara yo yiltito o darta no woodi ko manki allah subahana taala mo ɓernde mo yoori ko kamba jokkimo waylun lil qasiyati qulubuhum min dhicrillah allah subahana taala wi lette woɗani ɓen ɓe ɓerɗe mo yorani jantagol inde allahu subahana taala ɗon on tigui watte hakkillo moƴƴa duumo e jantagol inde allah moƴƴa duumo e toragol allah allah subahana taala ko o toragol ɗo ko noon hakkude men e allah allah mara haaju e men hay hunde sina embere ko waɗɗen dewal qul ma yaba'u bikum rabbi lawla du'aukum faqad kadhabtum fa sawfa yakunu lisama haaju allah ala e moon sina yeru ko rewɗon mo kon du'a ko noone ɗiɗi ko du'aul mas'ala e du'a ibada kala ko dewal ngal allahu on e nelaɗo on yamiri waɗɗa ko du'a yilɗum ɗon yilto noon ko toro ɓantaɗa juɗɗen toroɗa allahu on kon allahu on okkoran dandan wallan faabolan waɗanan wallitolan ɗum ɗo wiyete du'aul mas'ala ɗum ɗon kadi ko ibada idan ko embere ko waɗɗa ɗum ɗo e hoore ndi ɗo leydi o ko embere ɗum ɗo ɗen marɗa importance ko allah subhanahu wa taala si wona ɗum haare ɓay allah mara haaju e men hay hunde sina embere ko waɗɗen dewal kon joni noon si on tigui no ka itikaf haare mo mari fursa occasion no présente yo rew allahu subahana taala no gasa o heɓata goɗɗo go aro innano ari jouragol mo fuɗɗi janggude qur'ana o taƴa ma fuɗɗade zicrullahi o taƴa mo ka juulirde mo waɗi ila bimbi hakkikide sina hara ko ɗanagol ma ñamugol ma yawgol hurgo akramakumullah o mara ko taƴata dewal hakkude makko e rabbu samawati wal ard idan o hittina wakkilo si ɗum ɗon en feƴƴi hino jeeya e ko on tigui wakkilorta ɗiɗo ɗen ñalaɗi kadi ɗiɗo ɗen sappo sakkitori ɗuɗɗingol sadaka on e nder suumaye on fou tentini kadi ɗi sakko par ce que ko kala dewal ngal l'islam yamiri yo on tigui waɗu himo duwa ɓurde tinnagol ngal e ɗi ñalaɗi ɗo ɓuuri ko waɗi ɗiya ñalaɗi ko idan nelaɗo sallallah alih sallam ɗen andi e yewtama e nder suuma en fof karmo koɓɓen no yewdden no holden kana rasul sallam ajwada nnas wo ajwadu ma yakunu fi ramadan nelaɗo ɓurɗata okkude yimɓeɓe fof koye ɓurata okkude ka suuma en yo tawno e nder suuma en kadi kaka sappo sakkitote ko ɗon kadi on tigui kadi ɓurata okkude o heeɗintiɗa ngal dewal ɗon kadi ko wiyete kon dokkal ka sappo sakkitote sabuna baraji ko heɓoto e mum kon hino mawni idan haara julɓe no hani wattude hakkille moƴƴa hara ɓe perdinali ɗi ñalaɗi ɗo no woodi
e noneji yimɓe ɓen ɗon ɗen si ɓe wattali hakkille ɓe perde ɗiɗo ɗe ñalno jeeya e muɗum tayerɓe ɓen ñooɓe ɓen ɓuri heewde kon e anndi haray no adda buy ko ño'etee ɓe ko sakkitorum haray no woodi jammaji ɗin nde buy no waɗa qiyamu leyli waɗa salatu tarawi waɗa ɗum ɗo hara kamɓe ɓe occupie e ño'alngol yimɓe coñci julde ɓe ɗanota ko jemma on peetu ɓe rewata Allah jemma on peetu hiɓe ño'ande yimɓe ɓen donc on tigi mo duwa ndarande hoore makko nayi a ndara yimɓe ɓen si woni ɗi ñalaɗo hoyfi golle maɗen eɗi ñalaɗi ɗo ƴettu yeru ko yadata e dewal kon kala ko yadata e dewal ngal wallina ɓayɗiɗo ñalaɗi ɗi feƴƴey ɗum haray e wattanayi ɓe ɗum ɗon to ɓe wattu hakkille mum ko ɓuri heewde kon ɓe ƴetta goɗɗum ko si gorre nden ari ko fiyta ɓe ɗaano ɓe golla jemma on peetu si suuma ɓe maayi ɗi ɓe heeɓi ɗin fof ɓe ɗaɓɓiri waɗi kadi lekki haran joni wona dewal wona mbuuɗi waali ɗum on tigi o watte hakkille moƴƴa o anda ko addimo ɗo ko fii dewal wama halaqtul jinna wal insa illa liyabudu o waɗa kala ko wonata sabu nden hunde ɗon nde timmanamo ngal dewal ɗon kala ko sakkotomo e ɗum ɗon kankadi o sakko ɗum haɗa o jaɓal ɗon hewtamo idan watten hakkille ɗum ɗo ɗiɗo ɗen piiji wonnoon kadi njula ɓen ye fewno o sa iɗo ɗen sodugol coñci julde e piiji kurtum kartamare buy no fewndi sa wattanali hakkil buy kadi perde par ce que sappo sakkitoɗen ko ñalorma e jemma wona jemmaji ɗin tu ñalorma on kadi no naati ila kadi weeti bimbi a woni hankikiɗe a janngali qur'ana a jantaki inde Allah a waɗali istighfar a waɗali tuubu buya an joɗaki taskiɗa annduɗa bakkatuji ma ko nanta ɗum hasbuɗa hoorema hakkikiɗe no gasa hewtta taw waɗa ronki no gasa woɓɓe to ɗum foolaɓe ɓe ɗano ɓe ronka immade jemma ɓe waɗa dewal idan haray fala ɓuuri jomɓe ɓe wattina hakkille ɗum idan si ɗum woni yo on tigi o anndu haray ko hoore makko o woni perdinde ɓay kun ɗo adna hon kon feƴƴe woni kala ko heɓuɗa ɗo ko lannayi fama utitum min cheyin fa mata'ul hayati dunia kala ko okkaɗan honde ko dakmitagol gurdam adna ko wiyete dakmitagol ko hunde nde heɓata tawa nde weeli nde foti nde lanna nde acce ma lanna accande na ko duumoto koko weeli foti kono duumotako ko ɗum wiyete dakmitagol si ɗum ɗo noon perdinima ko duumoto kon galle lahara duumoto ɗen si ɗum ɗo perdinima hara ko ɗum wiyete kon alhusranul mubin neɗɗo no hani taskade o watta hakkil moƴƴa haro perdinali gurdam makko ɗa suɓuɗi occasion ji sino fewndade ɗa hani préparanade ɗi kala ko wonta saabu heɓa moƴƴere nden ton hara ɗum ɗon ko a préfi muɗum kala ko sakkotoma e ɗum ɗon itta ɗum en tant que julɗo sabuna ko ɗum ɗon ɗen ko woni ko nafoytama ko yawmal qiyama wona ko accata kon kadna ɗo en torki Allah subahana taala yo Allah huuren koye ɗo yarli aqul ma tasmaun wa sallllahu wa sallam ala rasuli wa baraka alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd nam siɓe julɓe tedduɓe haray ɗiɗo ɗen jemmaji nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama ufinike e majji sabu ɗaɓɓitugol laylatul qadri oɗo ɗen jemma wiyeteɗo laylatul qadri ko o wona ɗaɓɓitede e nder ɗiɗo ɗen jemmaji allah on o rerɗini en e mayre nelaɗo rerɗini en e mayre ɓe holli en kadi moƴƴere ko heɓoto e mayre ko nelaɗo on sallallah alih sallam ɓe maaki man yaqum laylata alqadri nokgo man qama laylata alqadri gufira lahu man yaqum laylata alqadri imanan wahtisaba aw man qama laylata alqadri imanan wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dambi kala dariɗo rewi allahu subhanahu wa taala e nde jemmare ɗo tawa himo fiɓi ko yamirore allahu on e nelaɗo on ko o faala ko hasbitorgol baraji ɗin ko allah ko allah yoɓumo baraji ɗin kala bakkatu ko ardini allahu subahana taala yafotomo julɗo si nani sugu ɗum himo hani poɗde nuru moƴƴa o heɗo sabuna probléme ji men ɗin fop ko bakkatu probléme men ɗin fop hakkude men e rabbu samawati wal arde ko bakkatuji men ɗin si tawi no en bakon ɗinta harayno enen e allah koye jaatigi ko hatti ket harayno kala ko faalaɗen en heɓayno no faaliraɗen noon kadi
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Si tawino yimɓe hoɗo ɓe gomɗinino Allah no Allah hani gomɗinirde, ɓe yiltike ɓe hulimo, gomɗinal ngal yaltinani ɓe kulol Allah, ɓe waɗi ngol ɗon kulol Allah heedode hakkunde maɓɓe ko mettata Allah kon, Allah jippinanano ɓe barkiji asamano e leydi. Yani ko Allah okkori ɓe wo waɗa e barki e mum, barki heɓotono e gurdam maɓɓe ɗam, ko noon ɗaɓɓa ko barki. Karma ko ɓe maaki laysa al ibratu bil wafra wal kathra walakinna al ibrata bil baraka. Wona ɗuɗugol ngo woni sharti, ko barki kin. Allahu subhanahu wa ta'ala no okkora goɗɗo ɗuuɗa kono o sorta barki e nder ko okkimo ko, tawa nafata ɓuttinta ɓernde. Si wi on ɗum tawa neɗɗo on mo jogii geddi ɗi tawata Allah subhanahu wa ta'ala no tikkanimo. Si Allah tikkani jiyaɗo o jonna mo aduna, kono o jonnatamo barki aduna o. Hina fi heɓugol ngol woni sharti. En andi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa ala nabina afdalu salatu wa tammu taslim, o wino rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minhum man amana billahi wal yawmil akhir. Allah waɗu ndi leydi holnidi, arsika yimɓe leydi ɓen nemaji kala gomɗinɗo ma gomɗini yawmil akhir. Allah wa man kafar, hay yedduɗolan Allah ka ko almum mo yeddigu wooda o ñamay o yara, ko woni tum miɗo habbimo, mi itta e barki e mum, miɗo habbimo kadi o naatu e yite. Idan probléme men on fof pakkude men Allah ko bakkatu. Si tawi ndeɗo ñalande nelaɗo holli e wondema mo darike waɗi dewal e mayre no Allah faalira noon, Allah yafotomo bakkatu. ɗum no hecci dawgol ara Madina, ɗum no hecci dawgol uditoya bureau, ɗum no hecci kala ko woni aduna kon fof no hecci. Sabuna si Allah yafike ma bakkatu goto hare ala ka heɓade. ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. haaju Allah e lettugol ɗon, si goɗɗo mayi naati yiiti Allah mara intérêt, si goɗɗo weelama Allah mara intérêt, si goɗɗo nawni Allah mara intérêt. Kono bi charte ko si tawi woni on jaɓi on gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala, on jarnimo, ay on rewimo. Allah ko yo mo yiɗi yo en jarnumo, ay mo yiɗi yo en rewmo. O yaltini en ka deedi yumma men fus en anda, o waɗani en ko jarnirtemmo fi en jarnumo. Si en jaɓalimo jarnude kanko Allah subhanahu wa ta'ala, o tikkay, so tikko itte barke gurdam ma. Idan ko ɗum waɗi haray watte hakkil moƴƴa e ndeɗo ɗen jemmare, hebilano ɗen nde hattude hebilagol fi en hawru e mayre ndeɗo ɗen jemmare. Idan ko wonde no woni nde jemmare ɗo, ndeɗo jemmare konnguɗi buyi karma koɓe no yowti. Khilafu no ari fi toɗɗagol nde jemmare ko yata konnguɗi 64. ko wonde woni nde ñalande. Idan kono ko raɓɓiɗi kon, sa jokki ko bindi ɗi wi kon ala probléme, ko tampi ka hor leydi Allah ɗo komo jokkali ko bindi wi, ko bindi ɗin ardiri ko fiyo en male taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhikratan liman yakhsha. ko ɗum alqur'ana ardi iwtin ɓaw alqur'ana e sunna fotoɗa. nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam no joli e ɗengal maɓɓe hadiseje buyi selluɗe no luutodir kadi ko honde woni nden ñalande, kono ko raɓɓiɗi kon ko balɗe 10 sakkitore ɗen e nder ɗen ɗon fof ko ya tinno. E sa tinnike e nder ɗen ɗon fof ko pellette hawre nde e laylatul qadr. kala jemma mo immiɗa waɗɗa dewal e nden jemmare ɗon ha ñande wiya juldandu yiyama hara e hawri laylatul qadr, sikki ala ta tampin hoorema. nelaɗon son samɓe maaki inde arakanogay goo, nde arakanogay tati, nde arakanogay joyi, nde arakanogay jeɗɗi, nde arakanogay jeenayi. hadiseje buy no joli no tindiri ɗon. ko wan noon kadi hino joli wondema hino araka ino ilanogay e jeɗɗi. ya salmaki wattawata'at ru'yakum fi sabil awakhir faltamisuha fi sabil awakhir. sahabaɓe hoyɗuno ilaka nogay e jeɗɗi, ñaɗo maki konnguɗi mon ɗi koyɗol mon ngol fotti ɗaɓɓite noon ilaka nogay e jeɗɗi. wala kulli halin ko ila ñande nogay on jemma nogay e goo on ha ñande juldandu wiya ko ɗo laylatul qadri ɗaɓɓitete.
si a ɗaɓɓiti ɗo a hawray e laylatul qadri ta soñi hoore ma panɗindugo ɗum ko ɗum waɗi yimɓe habboto ɓe wiya ko noga e jeɗɗi ɓen tun ɓen ɗon ɗen no gasa ñande goo ɓe hawray e mum no gasa ñande goo kadi ɓe hawrata e mum par ce que no selli e konngudi karmakoɓe ɓen wondema nde eggay nde ara kenen ɗo nde ara kenen ɗo nde ara kenen ɗo nde ara kenen ɗo ha nde maaki iltamisuha fi sabil fi l ashre l awakhir fi l witre ɗaɓɓitede ka sappo sakkitore ka onno ka fuujuɗe ɗaɓɓitede ka sappo sakkitore ka fuujuɗe donc haɗa sappo sakkitore ɗen fof ko tinneteɗe e dewal fiya hawro nde ɗo ñalal laylatul qadri hakke ko tawi no mawni gogo Allah waɗi jemma o jemma barki o toɓɓi o wi barkino e jemma o inna anzalnahu fi laylatin mubaraka min jippini alqur'ana e jemma waɗaɗo barki inna anzalnahu fi laylatil qadri holli jemma waɗaɗo barki on ko laylatul qadri so dukhan wi en fi laylatin mubaraka sotul qadri wi en fi laylatil qadri laylatul mubaraka ko ɗum laylatul qadri Allah jippini ɗon ko e nden jemma ɗon Allah subahana taala jippini alqur'an ɗum qur'an fuɗɗerde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam idan ɗum ɗo ko ɓural molanagal wondema ko nde waɗa barki ñalande wondema ñalande koye mari alqur'an fuɗɗi jippade wona hoore ɗum kadi malaika jippoto on jemma on peetu malaika jippo on jemma na jemma ɗaneteɗo ko ɗum waɗi sappo sakkitoɗe na ɗanorde nena sawi wine ne sama yashuddu mi izara ay ɓe haɓɓa e duhol ɓe pottoto sonna few kala ko soholinta ɓe ga e dewal nelaɗo wottoto ɗum few e ɗin ɗon jemmaji wa yuqidu ahla finna ɓeygu nden ɗon kadi waɗna jama on tambi par ce que jongal leɓe buy haaju maɓɓe ala e ɓeygure maɓɓe nen fi dewal kamɓe ɓe tinnoto kono ɓeygure maɓɓe nen ɓe yanirta ɓe haɗata ɗi jemmaji sakkitori ɗo an e ɓeygure ma nawiɗan hay sonnaɓe wonɓe yiide lewru maɓɓe koye ɓe immoɓe waɗa dicrullah ko ɓe immoɓe juula ene laaɗo ko ɓe immoɓe toro allahu subhanahu wa taala hay ɓen ɗon itti noon sikki ila e boboɓe tawɓe fuɗɗiki haqqilde ɓe ɓe fof ɓe immoɓe ekkito ngal ɗo dewal ɓe wowa ɗum ɓe wowta ɗum ma ya accidaɓe ɗum siko an adiɓe idan wa yuqidu ahla harɗa yiɗani ɓeygure ma nen ko yiɗanɗa hoore ma ko na antu falana adde aljanna a joɗɗina e ɓeygure ma ne waajoɗaɓe hollaɓe sunnanelaɗon hollaɓe yamirore allah nen ka alqur'an awa si ɓe waɗi ɗum a ɓay a wata ayde ɓeygure ma ne alhaaliji ɗin fof ko wondo ton kon no fanɗi an e ɓeygure ma ne aɗa ɓay arsike a jinday a yahay to kamɓe ɓe ka suudu si tawi kadi e arti a moɓodirta e maɓɓe anda alhaali maɓɓe ko ɓen ɗo alan ɗon konno wonirno fen ɗo wonɗa ɗon hollaɓe konno warrete an e maɓɓe waddon immoɗa kenen julnaɓe wonda e maɓɓe kenen waɗon dicrullahi an hollaɓe konno warrete anda si ɓe wawi anda si ɓe wawata haray ɗamoɓude ɗo haray konno mapini donc nelaɗo salma harno kippi ɓeygure mum nde ɓe wurnitira jemma on ɗeɗo ɗen dewe ɗe woluɗen ɗum nelaɗo salma waɗayno idan ko ɗum hanuɗe wadde oɗo ɗen jemma malaika jippoto e makko tanazzalu lmalaikatu warruh jibril alayhi salatu wassalam bi idni rabbihim e dugaye allahu subahana taala ɓe immoɓe hundita adnan fof kala ka julɗo woni kala ko moɓa fi dewal ɓe hunditoto fof kamɓe malaika ɓe gara ɓe du'o ɗen andi malaika ɓen no yiɗi julɓe ɓe malaika ɓe allah ɓen hiɓe yiɗi julɓe ɓe ndaare malaika ɓe allah ɓen aynuɓe arshi allah on ɓe toranike julɓe ɓe yo allah yaafoɓe bakkatuji maɓɓe ɗi alladina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yuminuna bih wa yastagfiruna lilladina amanu rabbana wasita kulla shei rahmatan wa ilma faghfir lilladina tabu wattabau sabilaka wa qim adhaba aljahim ɗum malaika ɓe wi rondiɓe arshi allah ɓe wonɓe ka fongo arshi allah ɓen ɓe tori allahu subahana taala yo allah yaafo pellet si malaika torki allah allah jaabine ɓeɓe mara bakkatu ko allah tikkirani ɓe idan ɓe jippoto ndeñal ɓe du'ano jama on ɓe du'ano julɓe ɓen ɗum ɗo wata accu ɗum laawo ma ɓay noon a anda ko ñalande onde taxis ko ndeɗo ñalande ta jemma feƴƴu mo a daranaki dewal eto tun hara a wopodirali alqurana e sunna hara sin janali hoorema dewal ko waɗete tawa kono alqurana e sunna yamirma noon ɗaɓɓita karma ko ɓe sunna ɓen landoɗaɓe ɓe yeetoma hara a hottaki nam si ɗum feƴƴi oɗo jemma o fop makko o kisal o fop makko ila ka o naati ila ka nangue muti ha fajiri on feera o fop ko o kisal leñan allah wi salamun hiya kisal oɗo jemma mo waɗi kisal karma ko ɓe maaki jemmon himo hisi yimɓe wonɓe rewde allah e jemmon kan no hisi salamun hatta ɗo ko harfu gaya
harfu ghaya hatta matla'il fajr ha fajiri on feera ko harfu ghaya ko harfu jar ha fajiri on feera ila kanange muti ha fajiri feera haray malaika ɓe jippi jemma on kadi ko o kisal dewal waɗetega ngal nden ñande singal hawri alqur'ana e sunna jom maggal no fel ko iman woni waɗirde mo hasbotori baraji ɗin ko Allah haray yo ɗuɗɗin ko ɗuɗɗini wono fanɗi watten hakkil haray welsi daaki oɗo ɗen jemma Allah subhanahu wa ta'ala innitirimo ngol ɗo cortel suratul qadr mari cortel spécial ngol o innitira suratul qadr eɗen anndi suumay alawi chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan alawi en ndu lewru ndu ɓarɓuɗana jippina holli wondema ko nde ñalande ɗo fanda par ce que ko nde ɗo ñalande ɓuran on jippina hakke ko tawi nde ñalande ɗo wari ɓural Allah waɗi wasi tawi koye suumay on fop hakke ko nde ñalande ɗo mari ɓural wota welsino nelaɗo on sallah sallam holli en allahu subhanahu wa ta'ala ñande wo ñande ila suuma e dari ha nde ñande o rinɗina yimɓe windanoɓe naata yiite o watta ɓe naatoɓe aljanna par ce que nde ɗon ñeññande waɗi a takdiru sanawi kodduri e hitande yanko jon ko ɗo watta allah subhanahu fiha yufraku kullu amrin hakim idan windanoɓe naata yiite monte winde naata e aljanna kono jeeyano yoga e sahabaɓe wiyanoɓe ka suuma e on ila kaw dari ha olanna allahumma in kunta gad katabtani shaqiyan famhuni waktubni saida Allah si a windinolan koye malkisa ɓen mi jeeya Allah monta windalan koye mala ɓen mi jeeya par ce que no woodi monteteɓe ka bukku natoɓe yiite watte ka bukku natoɓe aljanna yo Allah waɗen ka natoɓe aljanna Allah rinɗina e ñande wo ñande daaɗe windanoɗe naata yiite ha ñande laylatul qadri o rinɗina nden ñande embere ko rinɗini kon ila ñande goo ha nde ñande on adadu ɗon fof on moƴoɓere ɗon fof o rinɗa wano nden nde ñande kadi Allah subahana taala no yaajira wasi'un alim himo yaajira himo andi kadi kombo jonete yaajede makko nde watten hakkil moƴƴa oɗo ɗen jemma no jeeya e du'a mo nelaɗo sallallah alih sallam yamiri waɗo e o jemma ɗo nene Aicha fillani hadi sello nene Aicha ɓaaki nene Aicha wi nelaɗo si woni oɗo jemma ko honɗum mi wiyata nela maki yo nene Aicha wi'u allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah ka woni yaafotoɗo hiɗa yiɗi yaafinede Allah mi torki ma yaafola en torki Allah ko yaafotoɗo yo yaafo en ɗum ɗuɗɗina oɗo du'a kadi nden ñande oɓene allahumma innaka afuwun karimun karum koɓe maki karimu on o jolali e du'a e nder du'an ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni on tigi o duumoy oɗon idan sappo sakkitoro ɗin fof ko ya duumoy o du'a ɗo par ce que mandeji laylatul qadri on no woodi wari hadiseji tin mande laylatul qadri kono eɗen anndi saabu occupation men on e angal hittingol jama on fiila hara on tigi ala permettude jama on ɗaɓɓitugol ɗin mandeji ɗon ɓay noon alhamdoulillahi Allah on ko yaajiraɗo himo holli en wondema ko ila go'o ha ñande ila nogay go ha ñande capantati tinno ɗum ɗon si a tinnike tun on kat an a hawray e muɗum donc haray on tigi duumo e oɗo ɗen du'a kadi idan oɗo ɗen jemma Allah subahana taala yaafoto jama on bakkatuji ɗin yo Allah yaafo en bakkatuji men mi wii ka sakkitorum ko bakkatu ni hakkude men e Allah subahana taala si tawino en bakkon in tam Allah andi kon Allah subahana wi dahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnas liyudhiqahum bada alladi amilu laallahum yarjiun sabu bakkatuji ɗin o probléme kon ɗo yiide fof sattidiji e lorraji e yooro ɓerɗe lamɓe e yooro ɓerɗe kohoɓe ɓen immorde e karmukoɓe e lamɓe ɓe Allah subahana taala tamkin ka leydi ɗo ko sabu bakkatuji ɗin fof ɗon tuuɓe ruttoɗen ko Allah subahanahu wa taala goto be yo ndaaru no alqur'ana on wiiri en noon ya ayuha alladina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat li gad ndaaru kon ɗarinande hoorema janngo jooɗodu e hoorema hasba hoorema no jeeya e tana angal hasbitagol ibnul qayyim ul jawzi rahmatullah alayhi o maaki law ta'ammalta haala akthari nnas la wajadtum yanzuruna fi haqqihim ala Allah wala yanzuruna fi haqqi llahi alayhim wa min ha huna inqata'u anillah wosi a ndaari alhaali jama on ko ɓuɗɗude ko ɓe ɗaɓɓirde ko haqqe mo Allah duwaɓe on ñaamugol yara heɓa kuuran e ɗate e hoyfugol gurdan on ko ɗum woni ɓe on darde amma haqqe mo ɓe duwa on Allah kamɓe ɓe ala mo darde woni ko ɗum si ɓe taƴi Allah ɓe jokki haaju maɓɓe ɓe seeli Allah subahana taala idan jama no hani wattude hakkil
ndaari ko nda ardande hoore makko jango wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad neɗɗo ndaari ko nde ardande hoore makko jango wata en perdin ɗi ñalaaɗi si ñalaaɗi ɗin feƴƴi ɗi artata wallahi ñalaande woti feƴƴi artata wata on tigi Allah weeɓitanmo ko heɓa baraji oɗon ko heɓɗin baraji ɗen andi si allahu subahana taala tawno hara si a golli gootu go gootum heɓata sa golli 10 ko 10 heɓata sa golli 100 ko 100 heɓata hara no moftanelaɗo on perdi hara moftanela ko perduɗe sabuna noon ko ɓuri ɗuɗude e gurdam ɗan kon ko 50 mo heeɓi ɗo 60 yeeso ton on haare faydu ko heddi kon fof koye longguine idan joni noon woɓɓe wurino duuɓi wulure e pawdi hino rewdi Allah no sujjande Allah no hoorande Allah no jantade inde Allah an ko 70 heɓuɗa haqqir wawɗa rewde Allah ɗum kadi ko ɓuri hewde kon fof 30 on fof ko molomala yaari molomala ɗum kadi ko winete ɗum ko Allah accanan ɗum ɗon ko weƴƴuno kon ko régili kon tigi a tawino fanɗi ha si tawino Allah subahana taala waɗano yurmede makko ne moftanira ɗon o yañiraɓe no yañiraniɓe ni harano ko perdinoɓe harayno maynoɓe aɗa duuɓi temedere ɓe harayno baraji maɓɓe ɗillan nino harayno ala ko ɓe nafitora toon kono ndaari Allah subahana taala o waɗi yiyata laylatul qadri tun hayru min alfi shahar duuɓi no duuɓi 64 e pawdi si a rewi Allah e oɗo jemma no ɓuuri si a rewi Allah noon si a rewi Allah heeɓi laylatul qadri je 60 si mayɗa tawdi noon ɗum ɗon koko humbi kon taw ɓay Allah subahana taala ko waasi on ko yaaji o yaññay yudaif o soway ila adafin kathira ko kanko tun andi ka ɗum hattoyta kanko Allah subahana yurmede makko nden no yaaji wata accu ɗum ɗo ɗen fuutoma si ɗum fuutikema est ce que a hettoyay ɗum wata himmiri tum fi adna on sonde himmiri tum fi adna on oɗo adna o lawata ko wallahi goɗɗo heɓa adna ɓaw duuɓi 70 kono heɓata ko karam o heɓita lahara ɓaw duuɓi 50 si goɗɗo bonni gurdam mum hawani duuɓi 70 nde mo retrouve oɗon heɓa baraji ko yata ka Allah reno moon ko ɓati yurmen dalande yaaji goɗɗo no ande duuɓi 70 ala goɗɗo ɓiɗɗo makko heɓa ɗo jawdi wasi mbimo taga mo jogui jawdi dina ko yangante ɗum law on tigi eto law o wakkilo law fi honɗum wata lahara on fuutomo yo Allah subahana taala tabbintin e ko yiɗi o yarli kon o arti ken wuurirgol no kanko Allah subahana taala o faarira noon ƴetten kadi e dow muɗum allahuma hadina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt wa barikna fima atayta waqina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإياك نسعى ونهفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب من عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه برحمتك التي وسعت كل شيء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا